Good evening. Dobro večer. I am very happy to be with you. Drago mi je da mogu biti ovdje s vama. Today was a beautiful day. Danas je bio predivan Beautiful. dan. Predivan dan. The temperature was perfect. Temperatura je bila savršena. The sunshine, little bit of clouds, and more sunshine. Sunce, malo oblaka i onda opet sunce. The view over the Adriatic was gorgeous. I pogled koji je pucao na Jadran je bio predivan. The company was great. Društvo je bilo sjajno. It was a beautiful day. I bio je predivan dan. So I'm praying that the Lord will close this beautiful day by Him saying something. I ja se molim da Bog zatvori ovaj predivan dan tako što će svakome od nas reći nešto. This weekend we've been talking about listening to the voice of God in prophecy. Ovaj vikend smo govorili o tome što znači slušati Božji glas i o proroštvu. And we've covered many aspects of that topic. I pokrili smo mnoge dijelove te teme. So tonight I want to continue on the same topic. I večeras bih htio govoriti o toj istoj temi. And I want to focus in on learning how to listen to God's voice only. I htio bi se usmjeriti na to kako naučiti da čujemo isključivo Božji glas. Okay? We talked about the fact that God has designed us to communicate with Him. Govorili smo o činjenici da nas je Bog dizajnirao da možemo komunicirati s njim. He's passionate about speaking to us. On je stravstven po pitanju želje da govori s nama. And He's always communicating. I on uvijek komunicira. Okay? And the invitation by the Holy Spirit is to enter into that constant communication with Him, everyone. I poziv Duha Svetoga je da uđemo u tu konstantnu komunikaciju i vrijedi za sve. That by our very nature as believers in Jesus we are prophetic. I po svojoj prirodi samoj kao vjernici u Isusa Krista mi smo proročki. And all of that is true. I sve je to istina. But that does not take away the struggle. Ali to sve skupa ne odnosi borbu koju imamo. What is the struggle? A koja je ta borba? Feeling like we can't hear Him. Osjećamo se često da ga ne možemo čuti. Seeking His voice but not being sure. Tražimo njegov glas, ali nismo sigurni. Hearing a voice Čujemo glas, but not knowing if it's His voice. ali nismo sigurni je li to njegov glas. Hearing lots of voices Čujemo mnogo glasova and trying not to let all the voices complicate our brain. i pokušavamo ne dopustiti tim svim glasovima da donesu komplikaciju u naš mozak. Anybody familiar with that struggle? Da li je nekome poznata ta borba? I'm familiar with that struggle. Meni je poznata. But the Bible is very clear on this topic. Ali Biblija je jako jasna po pitanju ove teme. So what we'd want to do is we want to go to Scripture, Ono što želimo učiniti je otići u pismo, the Logos, Logos, and seek what it says, tražiti ono što pismo kaže and then ask for Rhema, i onda tražiti remu, the now speaking word of God, onu riječ koja je sada izgovorena od Boga, to come and bring some revelation to us. da dođe i da donese otkrivenje za nas. Because the reality is, we don't need more theology, we need practical help. Jer stvarnost je da nama ne treba više teologije, nego nam treba više praktične pomoći. So I want to begin with this idea. Želim započeti s ovom idejom. You can't do it Vi to ne možete učiniti out of your own strength. iz svoje vlastite snage. Okay, everybody okay with that Je statement? li svima u redu ta izjava? If it's up to you, you will not hear God on a regular basis. Ako to ovisi o tebi, ti onda nećeš moći čuti Boga svakodnevno. Fortunately, Na sreću, we have the Holy Spirit. mi imamo Duha Svetoga. He has come and taken up residence within our On je hearts. došao i nastanio se u našim srcima. Okay? He is there. On je tu. He is working. On radi He wants to work more. i on želi raditi još. And he's asking for your permission to do more. I on traži tvoje dopuštenje da bi mogao Okay? raditi više. He's molding you. On te oblikuje, He's working on your mind. on radi na tvom umu He's bringing transformation. i donosi promjenu, transformaciju. But there's a piece in there that requires our cooperation. Ali postoji jedan dio u tome koji zahtjeva našu suradnju. Okay? Because Scripture says that we can
squeeze the Holy Spirit. Zato što pismo kaže da mi možemo ugušiti, pritisnuti Duha Svetoga. And we can block the Holy I Spirit. možemo zablokirati, zatvoriti vrata Duhu Svetom. In other words, Drugim we riječima, have the ability when he wants to do something in us to say no. mi imamo sposobnost da kada on želi raditi nešto u nama, mi njemu kažemo ne. Okay? Are still okay? Jel ste u redu i s tim? Okay. We have the ability to hear the Holy Spirit and say no. Mi imamo sposobnost čuti Duha Svetoga i reći mu ne. And a very interesting thing is that the more often you say no, the harder it is to hear him. I zanimljivo je da što mu češće govorimo ne, toga je teže čuti. Okay? And saying no, unfortunately, for many of us is very common. I nažalost, reći ne za mnoge od nas je česta stvar. Why? Zašto? Because it's always very inconvenient to obey him. Zato što je uvijek malo nezgodno poslušati ga. Just very practical. To je vrlo praktično. Whenever he is prompting me to do something, usually there's a great reason in my head not to do it. Kada god me on potiče da ja nešto napravim, obično postoji nekakav dobar razlog u mojoj glavi zašto da to ne napravim. Bad timing, Loše vrijeme, I could get embarrassed. mogu se osramotiti, I mean, many really good reasons. mnogi jako dobri razlozi. And so we all, even though we love God, Mi svi, iako volimo Boga, we have many experiences saying no to the Holy Spirit. imamo mnogo iskustava kada smo mu rekli ne. Are we still okay? Da li smatramo da je ovo što Okay. govorim istina? So I want to begin Htio bi početi with a passage in 2 Peter, sa stihovima u 2. chapter Petrovoj, 1. prvo poglavlje. Just set the foundation Samo da postavimo temelje. for First chapter. first Znači, chapter, 2 poglavlje Peter. 1, 2. Petrova, poglavlje 1 od 2 do 4. Milost vam i mir u obilju po pravoj spoznaji Boga našega Gospodina Isusa. Njegova božanska snaga obdarila nas je svime što je potrebno za život i pobožnost, pravom spoznajom onoga koji nas je pozvao, vlastitom slavom i moći. Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umaknuši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi. Okay. U redu. So the very last phrase there Zadnja fraza ovdje is that he's given us a way to escape the corruption that's in the world. kaže da nam on daje način kako da umaknemo pokvarenosti koja je u svijetu. Okay. He's given us a way to be able to tell the difference between the bad voices and the good one. On nam daje način da možemo razaznati razliku između onih loših glasova i dobrog glasa. He's given us a way to access his very precious and magnificent promises. Daje nam način kako možemo pristupiti njegovim obećanim dobrima. He's given us a way to participate in his divine nature. I daje nam način kako možemo sudjelovati i biti dionici njegove božanske naravi. And it begins by saying that his divine power has given us everything that we need. Počinje govoreći da nas je njegova božanska snaga obdarila svime što nam je potrebno. Okay, so this passage is actually one of the most powerful passages in Scripture. Za mene ovaj tu stihovi reci su možda najsnažniji u cijelom pismu. Because it is actually telling us, God's saying, I want to take you from where you're at to here. Bog nam zapravo govori, ja te želim odvesti od ovog mjesta tu gdje jesi, ovdje gore. And I'm going to give you power to do it. I daću ti snagu da to učiniš. I'm going to give you everything you need. Daću ti sve što ti treba. Power directly from me. Snagu izravno od mene. That you can access my promises. Da možeš pristupiti mojim obećanjima. And that you can then participate in the divine nature. I da možeš biti dionik moje božanske naravi. Another way of saying that is you can participate in supernatural living. Drugim riječima da možeš sudjelovati u nadnaravnom životu. You can access the resources of heaven. Možeš pristupiti onim resursima neba. You can participate in bringing the kingdom from heaven to earth. Možeš sudjelovati u donošenju kraljevstva sa neba na zemlju. It's extremely powerful.
To je vrlo snažan redak. And then after that, the part we didn't read is he says, now, because I've given you everything you need, I want you to add things to your character. I ono što nismo čitali nakon toga, on kaže zbog toga što sam vam dao sve što vam treba, želim da vi tome pridodate stvari koje su stvari vašeg karaktera. And he gives a list of things. I onda daje popis stvari. That if we are not careful, we will misread what he's saying there. I ako mi nismo oprezni, onda ćemo krivo protumačiti, odnosno nećemo pročitati ono što on zapravo ovdje govori. Growing up, when I would read this passage, odrastajući pred Bogom dok sam čitao ove stihove, to me it was just a list of more rules. Za mene je to bio samo popis novih pravila. Yeah, because it says supply, create moral excellence. Jer kaže become better moral person. Postanite moralniji. Increase in knowledge. Povećajte svoje znanje. Have more self-control. Imajte više uzdržljivosti. More perseverance. Više postojanosti. And just a list of things. I to je samo niz i popis nekih stvari. He asks us to add those things to our character. I to je ono što on traži da ja pridodam svom karakteru. But he asks us to do that after telling us he's given us everything we need to do it. Ali on nas traži da to učinimo nakon što kaže da nam je već dao sve što nam je potrebno da bismo to učinili. So I want us to understand this. I želim da razumijemo ovo. Because when it comes for us to learn to listen to the voice of the good shepherd. Jer kada dođe do toga da mi moramo naučiti razlikovati glas svog dobrog pastira, the Holy Spirit has already put all the tools you need within you. Duh Sveti je već stavio sve alate koji su ti potrebni za to u tebe. You cannot do it on your own. Ti to ne možeš sam od sebe učiniti. Don't have to do it on your own. Ali i ne moraš sam od sebe učiniti. You have been given everything you need. Dano ti je sve što ti je potrebno. For life and godliness. Za život i pobožnost. It's already in there. To je već unutra. Okay? We have to learn how to cooperate with it. Mi moramo naučiti kako surađivati s tim. We have to learn how to say yes to him. Moramo naučiti kako mu reći da. Stop saying no. Prestati govoriti ne. And here's a small practical clue. I ovo je jedan mali praktični znak. The more you say yes to the Holy Spirit, što više govoriš da Duhu Svetome, the easier it is to hear him. Toga je lakše čuti. Okay? Okay? And it's very simple. Vrlo je jednostavno. Not easy. Nije lako, but very simple. Ali je jako jednostavno. Okay? So with that as a foundation, I want to talk about all the voices. Kada smo sad postavili temelj, ja želim govoriti o tim svim drugim glasovima. The scripture even talks about the different voices. I pismo samo govori o različitim glasovima. Scripture talks about the voice of Satan. Pismo govori o Sataninom glasu. Talks about the voice of the world. O glasu svijeta. Talks about the voice of our flesh. O glasu našeg vlastitog tijela. Talks about the voice of religion. O glasu religije. He says, watch out for the yeast of the Pharisees. Kaže, pazite se farizejskog kvasca. He said, they have a voice and it's not a good voice to listen to. On kaže, oni imaju glas i njihov glas nije dobro slušati. Okay, so the scripture identifies several voices. Tako da pismo identificira nekoliko glasova. And so I want to talk about this because the goal is to be able to recognize those voices but not listen to them. Htio bi o tome govoriti zato što je cilj da možemo prepoznati te sve glasove, ali biti u stanju ne poslušati ih. And when you begin to listen to them, a kada ih počnemo slušati, recognize what you're doing and stop. Da budemo u stanju brzo prepoznati što radimo i zaustavimo se. Okay, so that we come to a place where the only voice we are listening to is the voice of the good shepherd. I da dođemo do točke gdje će jedini glas koji slušamo biti glas našeg dobrog pastira. In John chapter 10, Jesus says, my sheep know my voice. U Ivanu 10 Isus kaže, moje ovce poznaju moj glas. It says they will not follow a stranger's voice. I kaže, one neće ići za neznancem. Because they don't know those strangers. Jer ne poznaju njegovog glasa. I think that's a beautiful picture. Mislim da je to predivna slika. But we are in a time, we are in a situation on the earth.
Mi živimo u vremenima i nalazimo se u određenoj situaciji koja je na zemlji, where we listen to all of the voices. gdje slušamo te sve glasove We try to navigate. i pokušavamo navigirati, We try to upravljati, negotiate. pokušavamo pregovarati. We try to do our best to do what is right, Dajemo sve od sebe da bi napravili ono što je ispravno, but it's very confusing. ali jako je zbunjujuće. That maybe there are more voices on the earth than ever before. I možda danas na zemlji ima više glasova nego što ih je ikada prije bilo. We live in a time where there are very loud voices that are trying to tell us that reality isn't reality. Mi živimo u svijetu i u vremenu gdje postoje vrlo glasni glasovi koji nam pokušavaju reći da stvarnost zapravo nije stvarnost. Biology isn't real, it's a social construct. Biologija nije stvarna, ona je samo socijalni konstrukt. It's a very useful term, social construct. To je jako Yeah. koristan termin, socijalni ili društveni If I don't konstrukt. want to believe it, it's a social construct. Ako ja to ne želim vjerovati, onda je to za Okay. mene socijalni So konstrukt. there's many things going on, many voices. Postoje mnogi glasovi. So let's take a look and let's become wise, but let's then set a pathway for ourselves where we begin to turn off all of the other voices except for the one. Ajmo sada pogledati zajedno to i postati mudri i napraviti sebi sami put koji možemo hodati tako da utišamo sve druge glasove i da čujemo samo njegov glas. So the first thing I want to say is, I'm going to identify several voices, but first thing I want to say is all voices except for God's is influenced demonically. Htio bih identificirati neke od tih glasova, ali prije toga bih htio reći da svi drugi glasovi, osim Božjeg glasa, su pod demonskim utjecajem. Satan has influence and power over every voice, Sotona ima utjecaj i ima vlast nad svakim drugim glasom, even our own flesh. čak i nad našim vlastitim tijelom. Okay? He has influence. On ima utjecaj. So there is demonic influence all the way through. Tako da postoji demonski utjecaj na području svih drugih glasova. But then there also is direct demonic voice. Ali onda također postoji i izravan demonski glas. And we are in a time where the direct demonic voice has freedom. I mi živimo u vremenima kada direktan demonski glas ima potpunu slobodu. We have a very, very big problem in societies across the world because the demons are playing with the generations. Mi imamo velik problem u društvima diljem svijeta zato što se demoni poigravaju sa generacijama. It's sport. To je sport. How many people are hearing the voices to play around with the idea of suicide? To je za njih sport. Koliko ljudi se u svojim umu igra sa idejom o samoubojstvu. To play around with the idea of that we are a mistake. Koliko ljudi se poigrava sa tom idejom da su oni greška. How many young people in our societies today have scars on their arms? Koliko mladih u našem društvu danas ima ožiljke po rukama. And sometimes it's not to try to kill themselves, sometimes it's because they're just trying to feel alive. I ponekad to nije zato da bi se ubili, nego samo zato da bi se osjetili živima. They're so numb. Toliko su tupi. Their emotions are so broken. Njihove emocije su toliko slomljene They don't even know what is real. da oni ne znaju što je stvarnost. Uncertainty in our world is very high. Nobody knows what is real. Nesigurnost u našem svijetu je toliko jaka da nitko ne zna što je stvarnost. And the partner of uncertainty is fear. I partner te nesigurnosti je strah. And fear creates anxiety. A strah stvara tjeskobu. And anxiety creates mental illness. A tjeskoba stvara mentalne bolesti. And mental illness right now is very strong. A mentalne bolesti danas, nažalost, su vrlo raširene. So the first voice I want to talk about is the direct demonic voice. Tako da je prvi glas o kojem želim govoriti taj direktan demonski glas. The voice that says it is not worth living. Glas koji kaže nije vrijedno živjeti. The voice that says you are a mistake. Glas koji kaže ti si greška. The voice that says you are trash. Glas koji kaže ti si smeće. The voice that says that no one will love you. Glas koji kaže nitko te neće voljeti. The voice that says that everyone who loves you will reject you. Glas koji kaže svi oni za koje misliš da te vole će te odbaciti. Because that voice
If we are listening to that voice, it's direct from a demon. Ako slušamo taj glas dolazi direktno od demona. Okay? That means they have direct access. To znači da oni imaju direktan pristup. And the more we listen to those lies, I što više slušamo te laži, the more control he has over us. to više kontrole on ima nad He nama. being Satan. On, kad kažem on, mislim na Sotonu. Okay? And how can you tell if a demonic voice is speaking to you? I kako možeš znati da li ti demonski glas govori? Because it's always against you. Zato što je on uvijek protiv tebe. Always it's against you. Uvijek je protiv tebe. Always it's condemning. Uvijek te osuđuje. Always it's trying to destroy. Uvijek te pokušava uništiti. Always it's leading to death. Uvijek vodi u smrt. Always Uvijek it takes away value and worth. odnosi vrijednost od tebe. Always. Uvijek. And and demonic voices oftentimes make promises. I često demonski glasovi nam daju obećanja, But it's always in order to trap, ali uvijek je to zato da bi nas zarobili, to take you further into deception. da bi nas odveli dublje u zabludu. And to be honest, it's not hard I to da, recognize the voice. I da budem iskren, nije teško prepoznati taj glas, Because it sounds the opposite of God. jer on zvuči potpuno suprotno od Boga. Okay, and we'll talk more about that in a moment. Govorit ćemo o tome malo više. You have been given everything that you need. Dano vam je sve što vam treba. But do you understand that means that because the Holy Spirit is in you, you have the power to not give Satan control over your life? Razumijete li da to znači da zato što je Duh Sveti u vama imate snagu i autoritet da ne date Sotoni vlast nad svojim životom? It's challenging. To je izazovno, But you carry the authority of God within you. ali vi nosite Božji autoritet u sebi. You carry the access of heaven inside you. Vi nosite u sebi pristup nebu. And so you have in you the ability to recognize a voice and say, no, I do not give you access. Vi u sebi imate sposobnost da prepoznate glas i kažete mu ne, ne dajem ti prostora. And to be honest, sometimes it's difficult for us because we actually, even though we know it's trying to destroy us, we consider the voice kind of a familiar friend. You know, we're used to it, we know it. I ponekad je to teško za nas, zato što bez obzira što znamo da je to demonski glas, što znamo da je loš i ne želimo ga poslušati, mi razmatramo ono što on govori, jer nam je on poznat. But we still let it in. I dalje ga puštamo da uđe. And the invitation of God is to stop it. Say no. A Božji poziv je da zaustavimo to, da kažemo ne. You do not have to give it access to you. Ne moraš davati tome pristup. And the first time we recognize it, we say, okay, that's Satan trying to destroy me, so no, I don't want to listen to you. I kada prvi put to prepoznamo, možemo reći, a ne, to je Sotona koji me pokušava uništiti, ne želim te slušati. And sometimes we can hear the voice laughing at us. I nekad možemo čuti kako nam se glas smije. Yeah, just try to stop me. Je, samo me pokušaj zaustaviti. It always lies, Uvijek laže, but it tries to tell you don't have a choice. ali pokušava te uvjeriti da ti nemaš izbora. And so you have a crisis in the moment where you have to decide, who am I going to believe? I u tom trenutku ti prolaziš kroz krizu u kojoj trebaš odlučiti kome ćeš vjerovati. God Bogu or the voice? ili tom glasu. And it's a crisis. I to je kriza. After all, his voice has had access to you for a long time. Sorry. The voice has had access to you for a long Taj time. glas je imao pristup tebi dugo vremena. Okay? But then you take a step and you say no. Ali onda odlučiš zakoračiti i reći ne. God says, I don't have to listen to you. Bog je rekao da te ne moram slušati. So I say no. Zato ti kažem ne. And it comes and it knocks again. I onda on dođe i pokuca You have to ponovno. listen to me. Moraš me slušati. No, I don't. Ne, ne moram. Listen to me? Slušaj me. No, I don't have to. Ne, ne moram te slušati. I choose no.
Izabirem da te ne slušam. And if we stay on the side of believing God, I ako ostanemo postojani na toj strani da vjerujemo Bogu, the voices have to obey us. taj glas mora slušati nas. We will find that we can take control Vidjet ćemo da mi možemo preuzeti kontrolu by the power of the Holy Spirit in us. u sili Duha Svetoga. It doesn't come instant. To ne dolazi instantno. Sometimes it might. Nekada možda može doći Sometimes tako. it might be instant. Nekad može doći trenutno, For some, instantno. it is not instant. Za neke nije. For some, it's a battle. Za neke je to borba, bitka. But if we stay in that battle and if we stay standing on this truth rather than the lie, Ali ako ostanemo postojani u toj bitci i ostanemo stajati na Božjoj riječi koja je istina radije nego na laži, the voice will have to obey. taj glas će nas morat poslušati. And we can turn it off. I mi ga možemo ugasiti. It will always try to cycle back around. It might leave you alone for a while, then it'll come back around and just say, how about if I come in now? Uvijek će se pokušati vratiti. Možda ćete neko vrijeme ostaviti, a onda će nakon nekog vremena doći i reći, aha, da sad probam malo. Nakon što smo se malo izvježbali, It's like, I recognize you. No. možemo reći, ne, prepoznajem te, ne dam ti prostora. Second voice, Drugi glas, voice of the world, glas ovog svijeta, also influenced by demonic voices. također je pod utjecajem demonskih glasova. But First John actually says that the voice of the world is constantly trying to rule us. Prva Ivanova kaže da glas ovoga svijeta konstantno pokušava vladati nad nama. Chapter 2, 1 John, Prva Ivanova, drugo poglavlje, verse 15. 15. stih. Says, well, go ahead and read 15 and 16. Znači 15 i 16. Chapter 2, thank you. Znači Sorry, poglavlje never get the 2, chapter in there. stih 15 i 16. Yeah. Nemojte ljubiti ni svijeta ni onoga što je u svijetu. Tko ljubi svijet, u njemu nema ljubavi očeve. Jer ništa od onoga što je u svijetu, požuda tijela, požuda očiju, oholost zbog imetka ne dolazi od oca, nego dolazi od svijeta. And one more, in chapter 5, Peto And verse- poglavlje, and verse 19. stih 19. Znamo da smo mi od Boga, a da je sav svijet u vlasti zloga. So we know that the whole world lies in Satan's power. Znamo da cijeli svijet da se cijeli svijet nalazi u đavolskoj vlasti. And the world wants to control us. I svijet nas želi kontrolirati. It wants us to value the culture more than anything else. On želi da mi cijenimo kulturu u kojoj živimo više nego bilo šta drugo. And if everybody's doing it this way, we need to do it this way as well. I ako svi Okay. to rade ovako, pa onda i mi moramo to raditi tako. And it's very powerful for all of us I to je jako snažno za svakog od nas. because it's pressure that comes from very many places. Zato što je to pritisak koji dolazi sa raznih mjesta. It's pressure that comes from the government. To je pritisak koji dolazi od vlade, It's pressure that comes from the city. pritisak koji dolazi od gradova, It's pressure that comes from relationships. pritisak koji dolazi od odnosa koje imamo, Pressures from everywhere. pritisak koji dolazi od svuda, Pressure that comes from the media. dolazi iz medija, Pressure that comes from social media. dolazi iz društvenih mreža, Pressure from everywhere. pritisak od svuda. Okay? But we all know that if we just give in to whatever the world tells us, that it will destroy us. Ali mi svi znamo da ako se predamo onome što nam svijet govori, da će nas to uništiti. We will not be happy. Mi nećemo biti sretni. We will have many broken relationships. Imaćemo mnoge razorene odnose. It will not take us to a good place. I to nas neće odvesti na dobro mjesto. The world does not have answers for us. Svijet nema odgovore za nas. Really, does not have any answers. Zaista nema odgovore za nas. Yeah, I'm 60 years old. Ja imam 60 godina. I've seen culture change about 5 times I in vidio my sam country. kako se kultura u mojoj zemlji mijenja otprilike 5 puta. And not one version of that culture
produced any answers. I ni jedna verzija te kulture nije dala nikakve dobre odgovore. In fact, it just kept getting worse and worse and worse in terms of what it produces in a person. U stvari postajala je sve gora i gora po pitanju toga što proizvodi u ljudima. The voice of the world, you don't have to learn how to recognize it. Glas ovoga svijeta, njega ne moraš učiti kako da ga prepoznaš. What you need to learn to do is to say no to it. Ono što moraš naučiti je kako mu reći ne. And it's the same with every other voice. We have to be able to say, I'm going to stand on this truth, not your truth. Isto je kao i sa svakim drugim glasom. Moraš biti u stanju reći ja ću stajati na ovoj ovdje istini, a ne na onome što ti govoriš. So when the pressure comes, I kada dođe pritisak, and the pressure always comes, a pritisak uvijek dođe, what to believe politically, što vjerovati politički, what to believe morally, što vjerovati moralno, that you need to change your morals to fit the culture. Trebaš li ti promijeniti svoja moralna vjerovanja da bi se prilagodio kulturi? Better yet, have no morals at all. Ili još bolje da nemaš uopće morala? Live as if there are no rules. Živi kao da nema pravila. But we can say no. Ali mi možemo reći ne. In fact, we have to say no. U stvari moramo reći ne. God will give you instructions. Bog će ti dati upute. He will help you navigate. On će ti pomoći da možeš upravljati. He will lay down a pathway for you. On će pred tobom prosrijeti put. His word, he promises his word will be a light on your path. On obećaje da će njegova riječ biti svjetlo na tvojoj stazi. He will take you through. On će te provesti. And he will give you what you need. I on će ti dati ono što ti treba. He has already given you everything you need. On ti je već dao sve što ti treba. And he wants to teach you how to access it. I želi te naučiti kako pristupiti tome. But we have to learn how to listen to that voice only. Ali moramo naučiti kako slušati samo taj glas. Another voice is the voice of the religious spirit. Drugi glas je glas religioznog duha. Glas duha religije. This feels spiritual, but it is not spiritual. To je nešto što se doima kao da je duhovno, ali nije duhovno. These are people that are trying to tell you how to have a relationship with God. To su ljudi koji ti pokušavaju reći kako to da ti imaš odnos sa Bogom. And it always comes down to this. Here are rules, you must follow the rules in order to please God. I uvijek se svodi na to da ti kažu evo vidiš ovo tu su pravila i moraš slijediti ta pravila da bi imao odnos s Bogom. If you follow the rules, then you are okay with God. Ako slijediš ta pravila, onda si ti u redu s Bogom. If you don't follow the rules, you are not okay with God. Ako ne slijediš ta pravila, onda nisi u redu s Bogom. And we can punish you. I možemo te kazniti. We can make you feel guilty. Možemo učiniti da se osjećaš krivim, izbaciti iz crkve i još razne druge stvari. If you don't follow the rules. Ako se nećeš držati pravila. Rules. Pravila. You must take all of your herbs and you must figure out what's a tenth of every herb that you have. Moraš uzeti sve svoje začine i onda dokučiti koja je desetina točno svega toga što If you imaš. don't do it correctly, ako to ne učiniš ispravno, točno, God will be mad at you. Bog će biti ljut na tebe. You must be at church every time the door opens. Moraš biti u crkvi svaki put kad se vrata otvore. It doesn't matter if you have a good reason not to, you have to be here. Nije važno da li imaš dobar razlog zašto nisi ovdje, ti moraš biti ovdje. Okay? If you're a spiritual person, you will be at church every Sunday or every Saturday night. Excuse me. Ako si duhovna osoba, onda ćeš biti u crkvi svaku subotu navečer. That's how we know if you're spiritual or not. Tako ćemo mi znati jesi li ti If you're duhovan here, ili nisi. you're a spiritual person. Ako si ovdje, onda si duhovan. If you're not here, God is mad at you. A ako nisi ovdje, onda je Bog ljut na tebe. Rules. Pravila. Did I step on anybody with that one? Jesam nagazio nekoga sa ovim ovdje. Just keep going, just keep going. Why do we come together? Zašto se okupljamo? Why do we come together? Zašto se okupljamo? Because we love Jesus. Because we love Jesus. Zato što volimo Isusa. Because we love each other. Zato što volimo jedni druge. Because there's something that happens when we come together. Zato što ima nešto što se dogodi kada se okupimo zajedno. All right? Who compels us to come? Ko nas nagoni da dođemo?
Yeah, the Holy Spirit in us. Duh Sveti u nama. It's not okay for me to compel you to come. Nije u redu da te ja gonim da dođeš. It's okay for you to respond to the work of God in your life. Ono što je dobro je da ti odgovoriš na Božje djelo u svom životu. Community is a beautiful part of that. I zajedništvo je onaj predivan dio toga. How that happens, though, is important. Ono kako se ono dogodi, to je važno. Who's making it happen is important. Ko čini da se ono dogodi, to je važno. Okay? Next voice Sljedeći glas is the voice of good, well-meaning people. je glas onih Okay. drugih dobronamjernih ljudi. Advice. Savjeti. Everybody has advice. Svi imaju savjete. People that love God have advice. Ljudi koji vole Boga imaju savjet. Well, you should not become a missionary. I know you're saying you feel called, but that's not a good idea. Ne bi trebao postati misionar. Znam It's da so govoriš da si dangerous pozvan, there ali now. nije dobra ideja. Jako je You could opasno. lose your life. Možda izgubiš život. You would miss all of your friends. Nedostajat će ti svi tvoji Your prijatelji. parents would worry so much about you. Tvoji roditelji će se brinuti za tebe. Just be a good Christian here. We need people to reach this city. Budi dobar kršćanin ovdje, mi trebamo ljude da dosegnu ovaj grad. All of those things I said are true. Sve te stvari koje sam rekao su istina. Everything I said is true. Sve što sam rekao je istina, That doesn't mean it was God. ali to ne znači da je to Bog. Okay? So there's voices that come from other people, Postoje glasovi koji dolaze od drugih Okay. ljudi and sometimes God is speaking through others to us. i ponekada Bog govori kroz druge u naš život, Sometimes God is not speaking to us through other a people. ponekada Bog ne govori u naš život kroz druge Okay. ljude. And learning how to discern those voices. I to da naučimo razlikovati te glasove, Okay, how do we tell the difference? kako možemo znati razliku? I mean, they love me. Pa They're oni, giving me oni me advice. vole, daju mi They savjet, want the best for me. žele najbolje za mene. If I'm learning how to follow the voice of the Holy Spirit within me, Ako učim slušati glas Duha Svetoga koji je u meni, then I call it the development of spiritual instincts. ja to zovem Okay. razvijanje duhovnog instinkta. The more that I learn to hear the Holy Spirit and to obey Him, Što više učim slušati Duha Svetoga I have i these- poslušati ono što govori, I have these little flags. ja imam flag? kao male Like zastavice. a red flag, Imam onu crvenu yellow zastavicu, flag, žutu green, zastavicu, like the traffic light, kao right? ona Right? svjetla And na a green flag, semaforu, right? zelena, And I'm žuta, listening crvena. to people that love me. I slušam ljude koji me vole. And a little red flag. Brr. I mala crvena zastavica se podigne. Something's not quite right about that. Nešto baš nije u redu s I ovim know ovdje. they really love me, Znam da me vole, but the Holy Spirit's like going, ali Duh Sveti govori or a yellow flag. ili žuta I zastavica. think I need to pray about that a little bit more. Mislim da se mora malo moliti po pitanju toga. Or the green flag is, Ili zelena that really speaks truth to me. koja kaže da ovo stvarno govori istinu za moje I will srce. change my mind because of what you shared. Promijenit ću svoje mišljenje zbog toga što si ti podijelio ili podijelila sa mnom. So we learn. Mi učimo. We learn how to be able to distinguish God's voice. Učimo kako biti u stanju And turn down the other prepoznati voices. Božji glas i ugasiti sve druge glasove. And I don't want to be exhaustive and try to talk about every single voice that's out there. Ne želim vas iscrpiti i ne želim govoriti o svim drugim glasovima koje možemo čuti, But what I want you to see ali ono što želim da uvidite is that there is a process, there is a positive pathway for us to be able to recognize and turn off the other voices. to je da postoji proces, da postoji put koji nam je Bog dao, koji možemo hodati, da budemo u stanju utišati sve druge glasove And to listen to the one voice. i čuti samo taj jedan glas. What does the one voice sound like? Što taj jedan glas govori? It sounds like hope. Kako on zvuči? On zvuči kao nada. It sounds like freedom. On zvuči kao sloboda. It sounds like purpose. On zvuči kao svrha. It sounds like
forgiveness. Zvuči kao oproštenje. It sounds like love. Zvuči kao ljubav. It sounds like peace. Zvuči kao mir. It sounds like the absence of fear. Zvuči kao odsutnost straha. It sounds like freedom from anxiety. Zvuči kao sloboda od tjeskobe. It sounds beautiful. Zvuči predivno. It sounds strong. Zvuči snažno. The voice of God Božji glas doesn't sound like any of the other voices. ne zvuči kao iti jedan drugi glas. And you can learn. I ti možeš naučiti. He actually invites you on that journey with him to learn, to become so familiar with that voice. On te poziva na to putovanje da ideš zajedno sa njim, da ti taj glas postane poznat. That it doesn't take 10 minutes, it doesn't even take 5 minutes, it doesn't take 10 seconds for you to know if it was the Lord. Da ti ne treba 10 minuta, niti 5 minuta, niti 10 sekundi da bi mogao znati da li je to bio on ili ne. Because he says, my sheep recognize my voice. Jer on kaže, moje ovce poznaju moj And glas. they will not follow the voice of a stranger. I one neće slijediti glas stranca. That's us. To smo mi. That means we can do it. To znači da mi to možemo učiniti. It's a real thing for us. To je prava stvar za nas. So I invite you. Pozivam vas. Some of you are well down the road on this journey. Neki ste sad dobro otišli na tom putovanju. Some of you need to restart the journey. Neki trebate sad tek započeti ili ponovno započeti to But my putovanje. challenge to you, my invitation to you tonight in the Holy Spirit Ali moj poziv večeras vama i poziv Duha Svetoga is to again take up the discipline of learning to distinguish the voice of God and turn off the other voices. je da još jednom uđete u tu disciplinu učenja kako prepoznati Božji glas u odnosu na ostale glasove. Okay? I don't have rules for you. Nemam pravila za vas. I'm not going to tell you to throw away your phone. Neću vam reći da bacite svoje telefone, To stop going to movies. da prestanete ići u turn the kina TV off. ili ugasite televiziju. Okay? I'm going to tell you to start listening and obeying the Holy Spirit. Reći ću vam da počnete slušati i pokoravati se Duhu Svetome. He will tell you what to stop. A on će vam reći što da činite. He will tell you what to start. Reći će vam čim da prestanete i što da počnete. He will give you the pathway. On će vam pokazati put. Okay? He will help you. On će vam pomoći. That's the promise. To je obećanje. You have been given everything that you need for life and godliness. Dano vam je sve što vam treba za život i pobožnost. And it's by the things he's given you, it's by those things that you can access the very great and magnificent promises. I po onome što vam je on dao možete pristupiti tim obećanim dobrima. To escape the corruption of the world. Možete umaknuti pokvarenosti svijeta And to enter in to the kingdom nature. i ući u onu prirodu kraljevstva. Amen? Amen. Can you stand up and let me bless you? Ajmo ustati na noge i ja